Who's ready to stand up for Canada with me? Dak li sal-bidu tas-sena der impossibbli għal-liberali wetquh. Ir-rebħa elettorali tal-liberali fil-Kanada tidher li kienet mejjuna mill-attakki kontinwi fuq id-dinjità Kanadiża mill-President tal-pajjiż ġar l-Istati Uniti. F'Jannar Donald Trump fetaħ il-kanuni fuq il-Kanada u l-liberali fil-gvern irrispondew. L-ewwel bi Prim Ministru ġdid Mark Carney imbagħad bi strateġija li ma ċeditx xejn kontra t-teddid ta' Trump. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. Din hija r-reba' rebħa elettorali mfila liberali taċ-ċentru xelluk u l-indikazzjonijiet huma li l-Kanada issa iktar qed ħares lejn sħubija mal-Ewropa milli mal-Istati Uniti. Mossa li żgur mhux se tinżel tajjeb ma' Trump. When I sit down with President Trump, it will be to discuss the future economic and security relationship between two sovereign nations. And it will be with our full knowledge that we have many other options than the United States to build prosperity for all Canadians. Il-mexxej tal-Konservattivi Kanadiżi Pierre Poilievre qed ikun imbassar li jista' saħansitra jitlef is-siġġu fil-Parlament.